Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali. Hari ini kita akan sambung kuliah kita KMJ 40703 Advanced Material Engineering. Kita masih lagi dalam topik nanomaterial. InsyaAllah kita akan cuba habiskan topik processing root hari ini. Okay, just recap. Fabrication of nanomaterial ada 3 kategori bagaimana nanomaterial boleh difabricate ataupun diproses. Yang pertama solid state processing, yang kedua vapor phase processing melibatkan gas, yang ketiga adalah liquid phase processing. Dan kita dah cover solid state processing dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah kita akan cuba discuss dan habiskan dua lagi kategori, vapor phase dengan liquid phase processing. So just recap. Solid state processing ada dua. Yang pertama mechanical attrition by using high energy milling. Yang kedua adalah several plastic deformation processing. Dan several plastic deformation processing ni ada 7 proses. Yang pertama equal channel angular pressuring is ECAP. Yang kedua high pressure torsion HPT. Yang ketiga accumulative roll bonding. Yang keempat multi-directional fogging. Yang kelima cyclic extrusion compression. Yang keenam repetitive corrugation and strengthening. Yang ketujuh twist extrusion. So ini kita akan cuba cover on vapor phase processing ataupun pemprosesan fasa-fasa gas ataupun wap. So kaedah ni method kaedah ni adalah untuk menghasilkan nanopartikel daripada bottom up. Kalau tadi solid state reaction adalah top down daripada saiz besar kepada saiz halus, manakala vapor phase dengan liquid phase processing adalah bottom up processing. Yang mana kaedah ni, kedua-dua kaedah ni the advantage dia, kelebihan dia memberikan is can give the highest purity relative to liquid or solid state process. So vapor phase processing ni dia the most advantage using vapor phase processing. Dia memberi kelebihan in term of dia boleh menghasilkan the highest purity berbanding dengan liquid phase dengan solid state process. Secara relatifnya dia lebih murah, cheap compared to vacuum synthesize. Dia adalah continuous process. So kita boleh continuously produce the final product. Good performance in producing multi-component material and good in process and control the product. Tapi disadvantage drawback kepada proses ni adalah agglomeration. So, bila dia menghasilkan dalam kuantiti yang banyak, dia agglomerate tend to bergumpalan. Combine together, sticky together. That's the advantage lah. Tapi there is a ways to reduce the agglomeration rate. Okay. Vapor phase, fasa kemeruapan fasa. Vapor phase ni meruap lah sebab dalam bentuk gas. Ada yang dalam bentuk solution dan solid, dia meruap bertukar jadi gas. So vapor phase kita panggil. Vapor phase mixture rendered thermodynamically. Secara thermodynamicnya dia tak stable. Bila dia tak stable, dia lebih ada tendensi untuk membentuk solid material. So dalam dua condition utama, yang pertama dia adalah dalam bentuk super saturated vapor. Yang kedua adalah chemical super saturation. Dan partikel-partikel akan berlaku nucleation secara homogeneous bercampur dengan sebati sekiranya yang pertama degree of supersaturation kinetic tinggi dan reaction condensation kinetic permit. Kalau degree of supersaturation is sufficient dan reaction condition kinetic is permit, then particle akan nucleate secara homogeneous. So ni adalah proses vapor phase fabrication. Kita akan gunakan starting material ataupun precursor. Precursor ni raw material sama ada dia boleh dalam bentuk solid, liquid ataupun gas starting. Then kita akan evaporate this precursor melalui proses-proses tertentu lah. Di mana kita kalau dia dalam bentuk solid, kita akan terus tukar jadi
gas. Kalau dia dalam bentuk liquid, so pun kita akan tukar jadi gas, ataupun gas memang dalam bentuk gas dah lah. So, evaporation process ni adalah kritikal untuk memastikan semua precursor starting material akan membentuk gas, sama ada supersaturated vapor ataupun chemical supersaturation. So, bila dia bentuk dalam gas, dia boleh bertindak sama ada tindak balas gas phase reaction antara gas ataupun supersaturation. Dan bila dia makan bila either this kind of reaction or supersaturation of reaction, so dia akan membentuk intermediate at the beginning. Dan intermediate tu masih lagi dalam bentuk gas. Dan intermediate ni akan membentuk ratio yang tertentu. Kalau dia nak dalam produk tertentu, so dia ratio tindak balas tu kena match lah. Bila dia match, dia akan membentuk intermediate, tapi masih dalam condition gas. Lepas tu barulah dia tindak balas berlaku. So tindak balas berlaku ni sama ada gas solid surface reaction antara gas kat sini dengan solid, ataupun berlakunya nucleation or condensation. Alright, so bila berlakunya gas solid surface reaction, sebab dia adalah bila dia meet the requirement, dua requirement sini, so dia akan membentuk primary particle. So primary particle ni biasanya mula terbentuk dalam bentuk solid. Okay, solid very tiny particle, dan proses tu dia akan ada lah grain growth. So grain growth ataupun agglomeration, dan dia membentuk, kalau dia grain growth dia akan membentuk nanoparticle, ataupun kalau dalam bentuk agglomerate dia akan membentuk nanocluster. Alright, okay. Bila berlakunya nucleation, so the remaining supersaturation akan relieved by either condensation ataupun reaction of vapor phase molecule yang menghasilkan particle. Jadi ini akan initiate the particle growth phase. Yang ni kita kena control supaya the growth ni masih lagi in the range of nanoparticle. So grain growth ni biasanya kita akan control by either rapid quenching. Jadi bila kita rapid quenching, kita suddenly kita quench daripada suhu yang tinggi tu, tindak balas berlaku di sini, primary particle ni. Kalau kita continue, dia akan berlakunya grain growth. Kalau kita tak control, apa yang berlaku, dia akan grow macam bulk material lah. Tapi bila kita stop by quenching, maknanya quenching proses macam biasa, quenching daripada temperature yang tinggi, contohnya 1200, more than 1000 for example, dan kita cooling down, kita drop. Nanti kita akan tengok sama-sama lah contoh-contoh proses bagaimana kita menghasilkan vapor phase processing. Okay, rapid quenching dijalankan after nucleation untuk menghalang particle growth dekat sini. Jadi sama ada kita remove source of supersaturation ataupun by allowing the kinetic tindak balas lah. Dan dalam masa yang sama, coagulation rate proportional to square of number of concentration, dan the weak dependence on particle size. Pada temperature yang tinggi, particle coalescence, dia sinter rather than coagulate. Kalau temperature yang tinggi lah. Dan biasanya spherical particle produce, but that dia akan menjadi kinetically stable bila dia membentuk theoretical particle sebab dia burst pada environment. Tapi pada low temperature, dia akan ada loose agglomerate dengan open structure form. Kalau then dia akan membentuk nanocluster. So kalau at intermediate temperature ataupun partially sintered, non-spherical particle akan terbentuk. Jadi control of coagulation and coalescence ni amat critical. This is critical parameter untuk dapatkan final product. So yang ni lah sebenarnya dikatakan optimization process. So dia kena optimize coagulation dengan coalescence. Dia control parameter untuk control the coagulation and coalescence process ni lah. Okay. Dan biasanya nanoparticle in gas phase always agglomerate. Sebab bila dia proses, lepas tu bila kita quench dia, then dia bercantum, so dia akan agglomerate lah sebab dia serentak. Jadi kita nak dalam kuantiti yang banyak. So bila dia kuantiti yang banyak, dia agglomerate. Dia tak react tapi dia bergumpal-gumpal. So kita kena ada
ada proses seterusnya supaya kita letakkan anti-gumpalan, anti-agglomeration and so on. Loose agglomerate particle can be redispersed with reasonable effort. Tapi kalau hard, maknanya dia partially sintered and kita quench dia, sometimes agglomerate cannot be fully redispersed. Tengok pada condition lah. Okay, kita tengok kita straight to processing technique using vapor phase untuk fabricate nanomaterial. Yang pertama, thermal evaporation. Okay, thermal dekat sini. Thermal melibatkan temperature lah. Yang kedua, laser vaporization menggunakan teknik laser. Yang ketiga, sputtering teknik. Yang keempat, electric arc discharge. Dan yang kelima adalah plasma heating. So, kita tengok thermal evaporation. Thermal evaporation adalah ni adalah copper ingot dekat sini. Bila kita guna ada copper ingot dekat sini, kita akan melt dan dia akan jadi bertukar. Starting dia adalah solid copper metal ataupun copper metal powder. Lepas tu kita akan heat dekat sini lebih kurang 10 ampere ni. Bila kita supply, dia berubah daripada solid jadi liquid. So dalam liquid form dekat sini, tapi kena ingat bila copper ni dia akan easily oxidize. So condition ni adalah dalam inert atmosphere. So biasanya kita akan pump argon gas. Dia memenuhi argon gas dekat memenuhi fill in all the chamber. Lepas tu bila different voltage antara anode dengan kita vacuum di sini, kita pump in, kita keluarkan gas dan kita pump dulu jadi vacuum. Lepas tu kita flow argon gas, fill in with argon. Bila kita fill in argon, kita tak ada oksigen dalam tu. And then bila kita start heating, dia jadi solid, jadi liquid, and then liquid. Bila certain condition, right condition 90 ampere ni, dia boleh berubah daripada liquid jadi gas. So bila liquid berubah jadi gas, dia akan terlepas pada persekitaran dan dia naik ke atas sebab dia panas kan. So bila dia naik ke atas dan dia akan dalam sini tadi mula-mula jadi gas. So this is in between intermediate. Okay, yang tadi kan intermediate tadi kan, mana tadi ni intermediate tadi. Lepas tu baru gas solid surface reaction. Dalam ni ada quartz substrate. Dia letak dekat sini 10 kali 10 mm. So, copper particle akan bertindak balas. Dalam bentuk gas, dia ada intact dengan quartz. Bila dia ada intact dengan quartz ni, dia akan attach pada quartz dekat sini. Disebabkan temperature di sini relatively lower compared to here. Sebab sini, dia heating dekat sini saja. Bila dia release dalam bentuk gas, dalam bentuk nanopartikel, meruap dalam bentuk gas. So dia ada intact dengan quartz substrate dekat sini dan temperature di sini bawah pada melting temperature, gas temperature. Jadi dia akan intact dan akan ada solid dengan gas reaction. Menyebabkan copper nanopartikel akan terbentuk pada permukaan quartz substrate dekat sini. Okay, so clear. Yang ni sputtering ni. Saya silap letak dekat sini. Ni sputtering. Bukan thermal evaporation. Ni adalah image untuk thermal evaporation. So, dalam condition ni biasanya digunakan untuk coating lah. Dalam semiconductor, dia akan letak quartz substrate dekat sini. Dia untuk metallization, for example. Dalam proses semiconductor, dia proses metallization. This is one of the alternative untuk metallization process. Okay. Yang kedua, kita gunakan tube furnace. Tube furnace, kita akan flow argon dekat sini dan dekat sini kita ada tin grain dan dia akan oxidize dekat sini. Bila kita naikkan temperature yang tinggi, so dia akan membentuk tin oxide nano wire. So this is one of the process. Kita kena optimum temperature dia, kita naikkan temperature pada 900 degree centigrade. So bila 900 centigrade ni, tin ni dah mula melt dan akan berubah daripada melt jadi gas. Bila dia jadi gas dekat sini, dia akan react dengan oxidize silicon substrate dan dia akan membentuk nanowire dekat sini lah. So interaction antara
partial gas dekat sini. Tin ni dia akan just sedikit sahaja dan dia akan membentuk dia evaporate lepas tu intact dengan silicon substrate dekat sini. So dia akan membentuk SNO nanowire. Ni dalam ingatlah sebab kalau tidak SN ni dia akan oksidah tin oxide. Tapi dia because of tin ni dia jadi dalam bentuk gas sedikit sebab 900. Lepas tu dia ada dia because kena ingat SN ni dia quite heavy, so dia tak ada lah dia evaporate naik ke atas. So you tengok dalam periodic table SN duduk kat mana dalam periodic table, then you boleh predict. So dia akan berubah daripada solid jadi gas, tapi because of gas ni this is consider heavy element, dia akan berat, dia akan ada touch pada silicon oxide substrate ni, dan tindak balas silicon oxide layer dengan SN dalam bentuk gas ni jadi intact di situ akan menyebabkan ada growth berlaku, dan growth tu sebab because of tin oxide titik-titik-titik dia bersambung, so dia akan intact together sebab dia dalam bentuk oxide, dia akan jadi thin oxide nanolayer, dia akan grow accordingly. This is one of the process thin oxide nanowire. Okay, ni micrograph. Tin dekat sini asal ni at the beginning bila kita masuk dalam boat kita akan letak tin grain dekat sini lah, a few grain. Lepas tu ni adalah base dia adalah oxidized silicon substrate. Jadi bila kita naikkan temperature, bila reach 900 1 hour ni, at optimum condition untuk tin berubah daripada solid kepada gas. Gas ni dia akan expose pada permukaan sini, dan permukaan di sini akan grow jadi silicon oxide nanowire. Okey, ni adalah satu lagi. Sama juga konsep dia, ada source material. So source material pada room temperature dia bentuk solid. Lepas tu pada high temperature dia akan berubah jadi liquid and gas. So dia akan evaporate dekat sini. Temperature dekat sini tau, dia heating element dekat sini sahaja. Heating element dekat sini. So bila dia pergi ke sini sikit, nampak tak dia ada cooling water di sini. Bila cooling water sini, for example macam tadi 900 silicon tadi kan 900. Bila dia pergi ke depan sikit je, tapi macam silicon tu, macam tin tadi sebab dia heavy element, tapi benda lain lah, contohnya carbon. So carbon, source of carbon dekat sini ataupun carrier gas dekat sini, tindak balas berlaku so bila dia cooling down dekat sini, temperature di sini mungkin 900. Tapi bila ada cooling system dekat sini, dia drop. So ada temperature gradient dekat sini. Bila temperature gradient, dia suddenly berubah daripada gas pada solid. Then kita collect dekat sini lah. Okay, alright. That's thermal evaporation. Dia evaporate because of thermal. Okay. Yang seterusnya ni adalah metal chamber. So dia ada furnace. Kita letakkan tellurium TE metal dekat sini. Lepas tu wafer on the top dan dalam crucible dan kita cover. Lepas tu bila kita heat yang ni, furnace ni, TE metal ni, telluride metal ni, dia akan berubah daripada solid kepada liquid. Tapi at above melting temperature dan dipanggil apa ya? Dipanggil critical temperature. Critical temperature adalah temperature pada titik temperature di mana liquid form berubah jadi gas. So bila temperature tu reach that particular temperature, so dia akan evaporate. Bila evaporate, atas ni dia block by silicon wafer. So gas, TE dalam bentuk gas tu, dia ada interaction di antara solid wafer ni. So dia akan evaporate dan akan stick pada silicon wafer, dan ni kita boleh dapat. Alright? Sama juga. Ni sama je. Benda yang sama. Dia source dekat sini, dia akan vaporize. So, ni adalah silicon substrate. Letak dekat sini. Sini adalah heating. At above dekat sini, temperature lain dah ni. Bila temperature gradient, sebab dia critical. Bila critical, dia lower the critical temperature, dia terus berubah. Daripada vapor kepada solid. Sebab sini ada interaction antara gas dengan solid. Okay? That's thermal evaporation. Okay.
Method yang kedua adalah laser vaporization. Ni banyak digunakan dekat industri sebab dia menjimatkan kos. Kalau kita gunakan furnace, chamber tadi, kita perlukan time and huge electricity cost untuk capai temperature yang tinggi lah. But it need reach 900, 1000 and so on. Bergantung kepada what kind of metal yang kita gunakan dan kita guna a lot of gas lah dalam tu. Sebab kita, bila temperature yang tinggi, kita kena flow gas dan ada gas keluar. Kita tak boleh letak, biasanya untuk temperature yang tinggi, kita tak letak pressure yang tinggi sebab kita takut dia blow up. Jadi biasanya kita akan flow gas yang kat depan tu dia ada airlock. Jadi airlock tu menyebabkan hanya bubble. Bila bubble keluar tu maknanya ada flow gas. Bila flow gas, condition dalam tu adalah dalam bentuk inert lah dalam ni. Bila ada keluar kat sini, so ada carrying gas, ditutup kat sini, lepas tu dia sambung kepada airlock ataupun pump. So airlock ni, bila ada bubble keluar, biasa kita letak distilled water lah. Dia akan masuk dalam air, some pressure untuk keluar, dia akan keluar dalam bentuk bubble. So selagi ada bubble, kita tahu bahawa dia tak ada leaking dekat sini lah. That's how we control the condition dalam tube ni. Okay. Untuk laser, dia menjimatkan sebab bila kita on laser, yes kita gunakan electricity. Tapi bila kita off, so it suddenly lah. Bila kita tembak, okay. Dalam chamber macam ni, so dia ada lens dekat sini. Sebab dalam chamber macam ni pun, biasanya kita perlukan kalau untuk metal for example, kita perlu create inert condition ataupun vacuum lah, bergantung. Ada yang guna vacuum, ada guna inert condition. Kalau inert, argon gas lah kita inject masuk dalam ni. Lepas tu kita inject reactant, bawa gas ni carrier, dia akan bawa. Bila kita on laser dekat sini, so ada interaction dekat sini. Dalam bentuk gas, dia pergi ke bawah ni, suddenly kena tembak dengan laser. So laser ni, pada kawasan sini, in particular, reaction flame dekat sini, temperature di sini tinggi. Amat tinggi. Jadi amat tinggi ni membolehkan tindak balas berlaku dekat sini. So bila tindak balas berlaku di sini, interaction antara laser dengan reactant dekat sini dalam bentuk gas, just bawah pada laser temperature gradient berlaku. Bila temperature gradient berlaku, suddenly dia akan menjadi automatic quench. Boleh? So sebab dia reactant ni flow, ni continuously flow. So dia ada force untuk terus berterusan di sini. Jadi bila ditembak dengan laser di sini, so tindak balas berlaku dan bila terus ke bawah ni ada temperature gradient dan temperature gradient ni suddenly quench the product di sini dan dia berubah daripada gas kepada solid. Bila dia solid, dia ada gravity, so dia collect dekat collection bed dekat. Okay, so that's simple but quite effective process lah. Alright, next adalah sputtering. Sputtering, kita gunakan target. Kita akan letak target dekat sini. Kita akan jadikan dia 2 different voltage, anode dengan cathode. So, bila ada 2 different voltage dekat sini, menyebabkan ada beza upaya yang tinggi. Bila beza upaya yang tinggi, so dia akan bersifat anode dekat sini, negatif terminal di sini. Jadi, bila beza upaya yang tinggi, so dia akan release elektron dan atom dan ion. Release. So, dia akan bombard dekat sini, bombard pada substrate dekat sini. Dekat sini akan ada nanoparticle growth sebab dia interaction, dia keluar dalam bentuk atom atau ion. So dia ada interaction, dia collide dekat sini. Dan collide dia ada particle growth lah in term of dia daripada very tiny atom-atom, dia akan agglomerate dekat sini, akan ada particle growth dekat sini. Bila particle growth dekat sini, dia akan grow certain dimension. So dia start ada good jisim. So dia disebabkan oleh tarikan graviti menyebabkan dia akan membentuk droplet pada substrate kat bawah. So nanoparticle deposit akan pada substrate kat bawah ni. Okay, that's sputtering lah. Dan kalau you all pergi ke MBM 7, kan kita ada sputter quarter. Sputter quarter tu konsep yang sama lah. Cuma, dia tak control time. So, bila kita expand the time, so dia ada layer dekat sini. So, dia akan accumulate, dia akan membentuk thin film layer dekat sini. We are not interested on nanoparticle. Tapi dalam case untuk dapatkan nanoparticle, dia letakkan substrate, dia control time itulah supaya ada sedikit nanoparticle growth dan nanoparticle deposit dekat sini dia tak agglomerate dan intact together lah.
dia masih lagi ada separate particle. So dia akan cuba nak elakkan dia agglomeration berlaku. Kalau tidak dia akan jadi too much deposition dekat sini, dia akan ada intact, dia akan jadi layer lah. Kita tak boleh lagi collect dalam bentuk nanopartikel. Tapi ada juga teknik yang bijak, dia adjust sedikit sputtering ni. So dia letak liquid dekat sini. Liquid ni non-volatile liquid. So bila sputter target, bila dia sampai di sini, bila dia sebab dia ada voltage beza upaya yang tinggi kat sini, so dia akan bombard ke bawah. Bila bombard ke bawah, masuk dalam liquid, dia tak akan agglomerate. So dia akan jadi partikel yang separate. That's the genius way dekat sini lah. Tapi liquid substrate ni dia kena bersifat non-volatile lah. Sebab temperature di sini kuat tinggi juga sebenarnya. Okey, ni biasanya digunakan untuk sputtering nak dapatkan gold nanoparticle. Dan we have to control the time dekat sini lah untuk mengelakkan clustering of nanoparticle berlaku. So kita akan dapatkan dalam bentuk gold particle dalam nanoparticle dalam bentuk solution. Dan yang ni adalah very easy to produce dalam skala yang lebih tinggi lah. Okay. Yang keempat adalah electric arc discharge. Electric arc discharge adalah kaedah yang paling utama untuk menghasilkan carbon nanotube. Dia ada chamber dekat sini. So dia ada anode dengan cathode. Voltage yang berbeza dekat sini menyebabkan ada interaction lah. So anode dekat sini akan fix dalam dia. Anode kat sini adalah carbon. So dia ni adalah carbon rod panjang dekat sini. Carbon rod dekat sini dia rotate dekat sini sebenarnya. Dia actuator ni dia push dekat sini biasanya dalam bentuk rotation lah. Dia control rotation. So in between di sini, because of voltage yang tinggi antara anode dengan cathode dekat sini, so voltage yang tinggi menyebabkan elektron dekat sini bombard carbon pada permukaan di sini. Bila bombard dengan kelajuan yang tinggi di sini, dia akan menghasilkan interaction. Bila interaction carbon dekat sini, dia akan evaporate keluar sahaja pada in this region temperature berbeza. Bila temperature berbeza, dia akan quench. Bila di quench bawah pada critical temperature, so dia akan drop dekat bawah ni. Sebab tu kita dapat yield yang tinggi untuk menghasilkan carbon nanotube dalam proses yang ni lah. Okay? Sebab carbon dalam bentuk gas akan volatile the whole area. So because of area sini sahaja yang optimum, because of voltage different dekat sini, bombard, di luar di sini dia akan accumulate dalam bentuk gas dan dia akan deposit dekat bawah ni lah. Disebabkan dia jarak ni dia kena kontrol supaya dia selalu pada distance, the right distance between anode dengan cathode, dan linear motion ni akan terus bergerak sampailah carbon ni habis. So carbon mula-mula dekat sini tau, dekat sini ni, carbon dekat sini ni. The whole rod ni carbon. So dia akan control the distance between anode dengan cathode supaya tindak balas berlaku dengan efisien. So dia akan tahu dah dengan voltage yang sini berapa rotation per minute actuator ni akan bergerak masuk supaya dia boleh maintain the distance between anode dengan cathode. Okay? Dalam kes yang sama, dia mesti dalam inert condition. Kalau tidak, carbon ni dia akan react dengan oksigen. So carbon campur oksigen, dia akan escape dalam bentuk CO2, right? So that's why inert gas kena flow in dalam ni supaya dia create inert condition. Okay? Ni adalah proses-proses. Ni mungkin lebih clear lah. Kobalt ada graphite rod dekat sini. Ada dua cara. Kalau kita untuk menghasilkan proses carbon nanotube, nanti kita next kuliah carbon based nanomaterial, kita akan detail up. Mungkin saya boleh sentuh sedikit. Carbon nanotube ada dua. Yang pertama multi-wall carbon nanotube, yang pertama single wall carbon nanotube, yang kedua adalah multi-wall carbon nanotube. Kalau kita gunakan graphite rod sahaja tanpa kita gunakan any transition metal particle, kita akan dapat multi-wall carbon nanotube. Tapi kalau kita masukkan rod graphite ni ada contain of cobalt,
nikel ataupun nikel, kobalt, manganese particle, these three nanoparticle ni. So, carbon nanotube yang terhasil adalah single wall carbon nanotube. Sebab apa? Sebab dia akan grow atas transition metal particle. Okay, good. Ni contohlah carbon nanotube lah. Dan dia kena maintain the distance, the optimum distance between anode dengan cathode tadi. Okay? Okay, yang kelima adalah plasma heating. Plasma heating adalah produk plasma structure that form under strong magnetic field. Dia ada voltage beza juga, tapi dia ada melibatkan magnetic field. So, magnetic field ni akan create plasma heating. Dan plasma heating ni, bila voltage difference ini dekat anode ni dalam bentuk mesh. So, beza upaya yang tinggi menyebabkan kat sini dia akan bombard atom dekat sini. Atom sini akan kelajuan tinggi. Tapi disebabkan dia dalam bentuk mesh, so dia akan pass through the mesh dan akan drop dalam liquid. So, kita boleh dapat gold nanoparticle in particular lah, synthesize dalam sini menggunakan plasma heating. Sama je sebenarnya. Cuma prinsip yang you kena ingat, you kena faham bahawa kita nak tukar, ni kat sini dia ada gold metal plate dekat sini, so dalam bentuk solid. Kita nak tukar dia dalam bentuk gas. So, bila kita berjaya tukar dalam bentuk gas, kita optimize condition supaya dia at above critical temperature. Then, dia berubah daripada solid kepada gas. Dan gas ni ada interaction. Dalam kes ni, dia out of this region, temperature drop. Bila temperature drop, suddenly below than critical temperature. Below than critical temperature, dia akan berubah terus daripada gas kepada solid. Kita nak bentuk solid form. So, dia akan berubah dalam bentuk solid lah. Lepas tu dia masuk pula dalam liquid ni. So, dia akan disperse easily lah. Alright. Okay. Tu adalah plasma heating. Sama juga ni ada chamber ni. Dia ada induction coil. Kita ada induction coil. Dia akan create magnetic field dan dia akan menyebabkan pemanasan mendadak pada region di sini lah. Dan bila kita flow gas ke dalam area sini, berlaku ni adalah heating zone. Heating zone ni at above critical temperature. So, suddenly gas ni dalam bentuk gas, dia ada interaction dekat sini. So, interaction pada plasma temperature, the right temperature di sini, dia nak balas berlaku at below sebab dia continuous gas. So, dia ada force untuk terus continuous dekat sini. Tapi at the bottom dekat sini, temperature drop. Nampak kat hijau dekat sini. Bila dia drop, di sinilah quenching condition. So, dia akan collect dekat sini lah. So, boleh. Ni adalah bentuk lebih. So, saya collect gambar yang berbeza-beza supaya you boleh nampak rather than imagine by yourself. So, ni adalah induction coil untuk membentuk plasma heating. So, the right temperature dekat sini. Bila dia expose dekat area sini, so evaporation berlaku dan nak balas berlaku, force continuously, so dia force go down at the bottom dekat sini, dia berubah dah. Temperature gradient dekat sini, nampak dekat sini sahaja. Temperature gradient dia automatic berubah daripada gas pada solid. Nucleation, condensation, coagulation berlaku dekat area sini sebab below than critical temperature. Ni ada cooling rate dekat sini ni. Dia cooling biasanya water cooling kat luar ni lah. Dia akan lilit dengan copper tube dan dia boleh create nucleation condition lah. Hugely different compare temperature dekat sini compare to di sini lah. Tu yang menghasilkan nano powder. Okay, so konsepnya raw material dia vaporize yang menjadi super saturation vapor. Lepas tu bila dia quench, dia akan membentuk silicon nuclide, membentuk nanosfera ataupun natural cooling, dia akan membentuk nanopartikel. Okay, tamat untuk vapor phase processing. So ada soalan ke apa ke boleh tanya. Dan lepas habis kuliah ni, saya minta you all buat quiz. Saya sediakan quiz yang berbeza lah. Solid state processing, vapor phase processing. Mungkin soalan tu berulang. Dan quiz ni adalah quiz formative assessment supaya you boleh relate balik dengan apa yang saya cakap tadi lah. Jadi ni sebenarnya untuk enforcement learning. Jadi melalui quiz tu you boleh mungkin buat pertama kali ABC saja saya buat. Bukan nak suruh tulis essay ke apa ke tak. Saya buat ABC 20 soalan, setiap satu ni solid state processing, vapor phase processing 20 soalan dan liquid phase processing 20 soalan. So
ABC sahaja. Untuk kali ni adalah formatting assessment. You boleh buat berapa kali yang you suka. Kalau skor tak tinggi, then you repeat a few time lah. Jadi insyaAllah, hopefully, sebab ni just to share dengan you sekali lagi. Saya dah mention a few times. Ni adalah option paper. So, option paper ni adalah pembelajaran yang di luar daripada core knowledge yang you perlu dapat sebagai materials engineer. Jadi, kursus-kursus option ni sepatutnya you dapat A lah. You patut skor, lagipun you ambil satu subjek sahaja ataupun 2 subjek sahaja compare tu semasa-masa lain. Jadi please do exercise. Kalau you entitled dapat A, you should be fine, no problem. So nanti boleh pause video ni, do the quiz ataupun you boleh proceed. Lepas ni kita akan proceed dalam liquid phase processing. Okay, ada persoalan, you jot down soalan dan you boleh post dekat forum dan insyaAllah saya akan jawab dekat situ. Okay, next adalah scan attendance.